Ngubingelele mbukele umsakazo wakho Eswatini TV. Themko simbuyisa mbukeli uyakubingelela uyakuvusela la usibukela khona mbukeli ngithi nje sanibonana emakhaya. Isehlelweni ngembukeli Litsini Libandla. Hlelo mbukela khona sibuka khona nzabatetengolo sithathela khona embhalweni lokulibhayibheli. Hlelo ngembukeli njengenhlala yenda angihambi ngedwana ngiba nawo bafundisi noma ke abantu abaqeqeshekile ngenzabatetengolo. Bese ke sesiyabuka sihloko sesikhulumisana ngaso ngalelo langa lelo ukuthi ngabe sikhulumisa kanjani lapho ngasekhaya nawe usitakale. Mbukela umuntu athatha ithuba nje akubonge lapho ekhaya mbukeli la usibukela khona. Ngabe usibukela ku YouTube ngabona ukuthi sithi nje uNkulunkulu wemusa sengathi bengakubusisa mbukeli usasibukela ehlelweni lethu Litsini Libandla. Angihambi ngedwana ke mbukeli eceleni kwami ukhona Rev J Sokamsane usuka lapha ebandleni lase Evangelical lilapha ezulwini. Umuntu omtsala kahambi edwana uhamba na Rev Dr JV Mazibuko usuka lapha ebandleni laseMbabane Alliance likhona la khaya eMbabane. Angivusele Rev. Siyabonga kakhulu Mbuyisa, siyakubingelela nawe, siyambingelela nembukeli. Sijinga sibingelele naye Dokotela Mazibuko. Ngiyajabula kuba khona ube naye namhla lisini yalami leli ngibabe Mazibuko. Amen. Siyabonga. Angivusele Dokotela. Siyabonga Mbuyisa. Sivusele wena babe. Amen ba. Nekuthi sibonge kusimeme ehlelweni lolu balulekile kangaka emsakadweni wetithombe. Amen. Sivusele umbukele ekhaya. Amen. Uvusele nemlingano wami lapha eceleni umzundana. Abayi siyabonga. Angisho abantu labadzala ukuthi kusibusiso kakhulu ukuthi singumsakado ukuthi besingaba nani nibantu labadzala khona silive sibantu sibuka kini likakhulu Dokotela nje siyabonga kakhulu ukuthi uphindze usikhumbule emsakadweni. Lamhla ke mbukeli sithi nje asikhulumisa indzaba yekucolela noma yekucolelana likakhulu kubantu labathatsene. Sithi nje siyibuke kabanti imbukeli njengoba ngihleli emasiniya la bantu labadzala. EBhayibhelini elingcwele nasifundza incwadi yaMateyu 6 verse 15. IBhayibheli likhuluma amagama lamakhulu lapha mbukeli lithi nangabe singabacoleli labanye noma singabathetheleli uNkulunkulu naye angeke asithethelele ngoba lendzaba yekuthethelela ifuna ucela sibacolele kucala abantu bese kunkhani nathi babewethu sezulwini bese uyasicolela. Ngicela ngawe Dokotela. Ngicela kucala ngawe babe. Kodwa nasikhuluma ngekucolela sisuke sikhuluma ngani Dokotela? Angibonge Mbuyisa nembukeli. Angibeke nje kube kunye. Ngithi inthethelelo kuthethelela nekuthethelelana. Lesinye setinongo. One of the most important ingredients empilweni pasemthundweni la. That summarizes the whole thing. Amen. Lesinye setinongo. Nangikhuluma ngesinongo Mbuyisa nembukele ekhaya. Kudla nawutawukudla. Kudla nawukuphekile. Ngeke nje uthathe inyama nemazambane kuveyisa nebhodweni ngoba kuyabila. Okay. Bese utakuthatha ukudle kudleke kube mnanzi. Okay. Kufuna kube khona lo takufaka lele sithi sinongo. Impilo kuthi ubeke indodza nemfati, ubeke sisebenzi nemqhashi, ubeke umbusi nemlandzeli. Nemlandzeli. Angeke bemnanzi ngaphandle kokuthethelela. Ngiyabonga kakhulu Dokotela. Ngithanda lamagama babe lokhuluma ngawo ukuthi ama ingredient. Lokusho ukuthi yinto vele lekufuna ibe khona vele. Ngicela uyiphawule nawe Rev wami la indzaba yecolela ukuthi sisuke sikhuluma ngani. Sibonga kakhulu Dokotela ushaya yona ngempela. Ngike ngafunda ke enye incwadi lapha ngifuna le definition yaleli gama lelithi forgiveness, ucolela. Uthi lona forgiveness is letting go of sin or anything wrongly done to you. Angagcini lapho. Kodwa nje ake ngikuchaze. Uthi kucolela ukuthi wedlulise sono
noma ke ngabe yini ke lenye into lowenziwe yona kabi wenziwa ngulomunye abesethi ke kufaka phakathi kucolela noma ngangibani everyone ngiyamthanda lo noma ngabe ngibani abesethi ke manje every time shothi ngaso sonke isikhathi of everything oyangiceda ke lo nasasho njalo lokuthi of everything usho ukuthi noma ngabe yini lento lo muntu angabe ukwenze yona wena bese uyamcolela as an act of obedience and gratefulness to God. Amen. Lokucolela mangaba chaza lo mbhali uthi sikwenza njengokwe kuthi manje sesifuna kulalela uNkulunkulu sawungena kakhulu ngalapho ngoba vele le ndaba ye-forgiveness njengoba uza nayo nje indaba kaNkulunkulu le asinike yona umsebenzi asinike wona loyo. Siyabonga. Amen. Ngiyabonga kakhulu Rev. Mbukele ekhaya ngiyakholwa ukuthi kukhona lokutholako kubantu labadzala basayichaza indzaba yecolela nalokuthi kusuka kuNkulunkulu kufune kube yini lesenda onke emalanga. Ngiyacela dokotela wami sichazele la ngombukele ekhaya ukuthi sisacolela noma basasicolela ucolela kangakhi dokotela nangabe woniwa noma nawe sebakonile kukangakhi uyabala yini ukuthi no ngucolele idolo wena nasekuseni bengicolela wena dokotela. Indzaba icolela Mbuyisa nangithi nje sinongo asigcina namhla lokudla asigcina namhlanje lokuphila lokusho ukuthi sisaphila. Amen. Lesinongo sithingekile as long as there is life, as long as there is relationship between me and you in this context between umfati nendoda noma indoda nemfati so langwasho bogogo basaphila labantu lesinongo sithingekile lokusho ukuthi siyaze silamlele lithuna Mbuyisa. Ngiyabonga kakhulu dokotela. Mhlawumbe Rev utoba ne definition ehlukile. Naba bahleli lapha ekhaya bayasibukela. Ngendeka lokuthi labathathene so umcolele kakhulu. Uzuyamtshela naye ukuthi athi sekucolele kakhulu. Ufuna ngaba ngisakucolele. Ucolela kangakhi Rev? Abe sayishayile dokotela lapha egcineni kwami ukuthi phela as long as nikanye kanye vele kuzawukwenzeka lokuthi ninyathelane kabi kuzawukwenzeka ukuthi niphathane kabi lokubalulekile ngiloko ukuthi ngaso sonke isikhathi ngoba le definition engikunikeze yona ngale it every time futhi manje angeke uthi ngoba ngikucolele kuthanga iBhayibheli nje yona nayikhuluma ngale ndaba yokucolela ngoba sibuka ukuthi lithini Libandla okusho ukuthi lithini iBhayibheli lunjalo lona likhuluma ke ungaze ubale kani ngeke uze uyikhona lento khuluma ngabo 70 times 7 umangale manje ukuthi ungabala ufike nini ke na ungafika kulezo zinto lezo kusho ukuthi manje uqolela ngaso sonke isikhathi lapho khona umuntu akuphoqe khona bese uyamcolela. Awusho nje ukuthi sengucolele kakhulu wena. Empeleni kuloko lekakuthinzako umfundisi Msane. Yes. Imfundiso yaJesu. Yes. Encwadini yaMateyu sahloko 18. Amen. Petru ungathi bekede lenkinga icolela. Okay. Kodwa anenkinga emahlandla. Nangabe yaliva ligama leSiswati. Ngiyaliva emahlandla. Yeah, anenkinga nemahlandla. How often? How many times? Ngilapho ngichamuka khona le nkulumo yokuthi 70 times 7. Ngalamanye amagama now multiply le dot nombolo kuphuma bo 490. That is per day. Bese ke ubuya ke lapha ke Mbuyisa ukuthi now utawufika lapha ekubaleni utawufika kanjani ngophela na uqolisi wedlulisa. So kude isigaba sekuthi ungabala ke ukuthi nayitolo nguqolele nakuthandi nguqolela ngophela nawuqolela uyedlulisa
na udlulisa sekuvalelekile sekungale ngasemuva utawubala njani Hey Nkosi yami uyabona dokotela ngiyabonga kakhulu uyathi lokuthi usichazele sinembukelo ukuthi nasengixolele bese sengedlulisa nge ref ngabe vele sikhona yini vele sono lesingaxolelwa noma lesingaxoleleki ngilawubekisa lapha ref ukuthi mhlambe ngumasikhuma abantu labathathene la nangu make ukhanzakale analenye indoda mhlambe lomunye ngathi hayi lesono leso hayi asiqolelwa lesi noma ngeke siqoleleke ref uma ufuna ukufunda kahle ngendaba yokuxolela ufuna uyifunde la eBhayibhelini ngokwemvelo yethu siyakhona ukuzigrade thina izono ukuthi lesi ngasicolela lesi ngeke ngisicolela ayi lesi sesikhulu kakhulu lesi uyabona mangabe uqamba amanga mhlambe ngingamcolela kodwa naphingile angikwazi ukumcolela ngufakazi manje imvelo yethu leyo okay kodwa ngokwezwi likaNkuluNkulu elisicomandayo vele ukuthi asicolele lona size sibuka isibonelo ngoba amadoda isikhathi esiningi ona wathanda vele ukucolela athi kakhulu nangabe umfazi aphingile ngeke bese ubuza yona ke le ndoda nangabe kunguwe lophingile athi hayi phela mina ngiyindoda kodwa nje kunesibonelo esihle kakhulu la encwadini yaHosiya la sibona khona umfazi aphuma ayophinga le ndoda engiHosiya imcolela waphinde waphuma wayophinga akaphinga kanye wathola abantwana abaningana outside umshado kodwa manje ngalokuthi le forgiveness icommand kaNkuluNkulu saloku uyamcolela so sonke thina esifuna kuba ngabalandeli bakaNkuluNkulu beqiniso esifuna kumlalela senze lokhu akushoyo siyawucolela noma ungelula noma ngabe wenzeni umuntu amen amen ngiyacela dokotela uyiphawule nawe lenzaba babembuyisa uNkulunkulu nakasidala abeka bokhokho bethu ensimini yaseEden wababeka nalamakhono ekwenda letindlu ekuphila lempilo njengoba siyabona lapha kukudla umuntu ahlala edwana ngidamendela umsidi bathi abanyamanye kunengi sahluko sesibili incwadi yaGenesis kusahluko 3 sibona umuntu uyawa uwela esonweni kuhohloka na kule nkulunkulu abekubekile akufakile kumuntu nakamdala ngalokuwele esonweni uyahamba umuntu uletha Jesu uNkulunkulu ngekubona ukuthi umuntu ngeke akhone ukuthi ilungisa yena wakholwa ke ubhekeke kubuyela uphile nganaya ioriginal plan yaNkulunkulu amen leke ke la kufika ngathi kuba namehluko khona bese kuba negrade tono ngilomuntu losuka ngakabuyeli enzaweni yakhe ngaJesu okay kodwa wabuyela enzaweni yakho ngaJesu awuna double up sekude lo grade ikuthi great wabuyela nje enzaweni akuna double up ngiko ke encwadini yaMateyu sahluko 12 Jesu uyayichaza lenzaba uthi Jesu sinye sono verse 31 na 32 lesingeke sithethelelwe nalapho kunemfihlakalo lesingeke sikhona kuyiqonza namuhla uthi tonke tono umuntu lakana ntenda phase emthundweni langa uyathethelelwa ngaphandle kwesono sinye sekuhlambalata moya ingcwele amen akusuko kwethu kwesihambe sibutha ukuthi umhlambalatile moya ingcwele wena ukamhlambalati wena unjani kodwa lesikwatiko nalesuniswa kona umbhalo sinye sona uphingile webile ukhiphe sisu ubulele kungako nje mbuyisa singathi sithandaza la senkonzweni kungene wena uqoshwa ngemaphoyisa ubulele ufike lapho utinikele na utinikela ngeliqiniso ungabhalekela isiqosha ngamaphoyisa amaphoyisa aqosha sigebengu uNkulunkulu bondwana wakhe amen ngiyabonga kakhulu dokotela mbukele ekhaya uyativela kubantu labadzala bakhuluma indzaba lenkulu yekucolela tonke tono tiyathethelelwa
kuNkulunkulu. Siyabuya ke mbonisa siya khona etitolo hlala nathi ungahambi. Sehlelweni imbukeli Litsini Libandla. Sikhulumisa indzaba nje lamuhla yekucolelana emshadweni noma icolelana kubantu labatsetsene. Siyayibuka nje nabantu abadzala ukuthi ucolisana kwendekene ucolelwa kangakhi. Soloko nje siyayibuka. Ngiyafisa lapha Rev ukuthi siphinde sichubeke siyibuke lendzaba la ukuthi lapha ucolisa ngoba wonile yini noma ucolisa wendele nje ukuthi hayi kutoba nepeace la emshadweni. Angiphendule lo mbuzo wakho ngoba ulikhunyana lokuthi uphendula ngoba amen ucolisa ngoba wonile yini. Phela lokucolisa kusho ukuthi uyacknowledge lokuthi kukhona longakakwenzi kahle. Okay. So uthi ke kuloko esikhuluma ngako ngiyabona lothi angenzi kahle sengiyacolisa. Kulukhuni ke lokucolisa ungakenzi lutho. Le definition sezawulahleka leyo kucolisa. Ngaphela ucolisa ngoba kukhona longakakwenzi kahle. Kodwa kuyenzeka emshadweni. Noma ke kuphilisaneni kwethu nje singabantu ungaboni wena lokho ukuthi kukhona lokumoshile. Uma ngabe lo munye soyachaza lokho ukuthi hey wena ungilimazile la. Noma wena bowungakakuboni lokho. Nasakuchazile ke manje so uyabona ukuthi kanti vele ngulimazile akusachuba inkani ukuthi hayi bese so uyehla phela ngoba so ushilo lo uthi ngiyalimala la so uyacolisa ke ngoba phela so ukutshelile kodwa kusukele kanje uyocolisa entweni ongayazi hayi ingalahleka le ndaba le ukuthi ucolisa Ngiyabonga kakhulu Rev. Ngiyafisa dokotela lo mbuto ngubute ngalendlela le kanjena lokuthi nangabe lona lomunye dokotela angaboni noma angavumi yena lokuthi wonile wena umcolela kanjani. Ngicela kuva kahle ke Mbuyisa mine ngiyakhonona yena akabona. Angithi lapha kufuna bese sehlukanisa ukuthi sifuna kuwina ini. Okay. Sifuna kuwina lenkulumo noma sifuna kuwina lo muntu. Okay. Kuyendeka ukhanze ukuthi sesitawungena ekuphikisaneni ngiwine the argument. But ngingamuwini lo muntu. Kanti budlelwane emnele nginabo nalo muntu. Hayi nale argument. Sekufuna ke manje bese nami ngiyamqolela. Okay. Asiyanga sine kuJesu siyaqolisa. Wasiqolela yena. Asesiphambanweni uthi babe bathethelela ngoba bakwahle bakwendaba. Na Stefana nabamgqoba ngematshe encwasini yezenzo abayanga ukuthi lekuye ukuthi siqolele kodwa uthi inkosi ungababaleli. So sewukhulumile lokukhuluma bekukuvetha umqondo nendlela lova ngayo kodwa ngoba akaboni lo munye still imqolele. Hey imatima dokotela ufuna kuzuzana. Na ufuna kuzuza lo mfato wakho na ufuna kuzuza le ndoda yakho utamqolela ngoba ngesikhathi ukukhuluma ulingisa umuntu lofake inyalithi kubhaloni ukhiphela umoya uyamcolela. Angathi ke Mbuyisa mhlawumbe kunanazela lokusho ngibabe dokotela la phambi kwethu. Phela le ndaba le yokucolela ayisizi kangako lo muntu osukumcolela. Isiza wena. Uma ngabe wena uzawukhona kuphila kuyafuna vele ukuthi uthi let go. Uvela ukwedlulisa ungameli ukuthi bazawucolisa. Kukhona abantu ngokwemvelo yabo abacolisi nje vele noma ungathini noma bangabona ukuthi sebalenzile iphutha ngeke bazi bacolise. So kuze uphile nawe kuze nikhona ukuqhubeka nalomuntu ufuna kube nguwe vele bese so uyehla uyamcolela angakacolisi.
Singayenweba siyabonga uthinza yona babe mfundisi. Lokungacolele akakunake vele umlale umbukele. Kunjalo baba. Akakunake babe namake. Lokugodla lokuvunza umuntu. Akalimali yena. Nguwe lo layisha lo muntu noma uyapi. Lokubhlungu silayisha abantu noma sesondweni. Kunjalo. Silayisha abantu semabhizinisini. Silayisha abantu semsebenzini. Nguwe lo lwalayisha lo muntu ngoba nguwe lo feel bad about the situation. Ngiyabonga kakhulu dokotela. Ngabe vele Rev ikhona yini indlela lekahle yekucolisa ukuthi yathi nayi ke indlela yekucolisa. Kusho ukuthi nje nangihambe ekhaya ngonile nangibuya ngichamuke ngiphethe ichocolate noma ngichamuke ngiphethe imbali sengicolisile kanjalo. Abantu abafanani. Omunye angathanda izimbali, omunye ubona ngathi uyamethuka ngoba abebheke phela ukuthi ubuye wehle. Nihlale phansi nikhulume. Indlela lengcono ngiyo yona leyo ukuthi I am sorry. Angenzi kahle. So ngawaphatha kama rose akho nalawo ma chocolate akho kukhombisa. Kodwa njengoba omunye abhalile uthi into lelukhuni kakhulu emhlabeni ukuthi ngiyaxolisa. Bantu labanenge bazuba. Kani lokho nje kuqeda inkani noma ngabe beyiphakame kangakanani abathi umuntu uyakhuluma ukuthi hayi impela ngiyaxolisa. Aphinda aphakama uphinde uthi ngiyaxolisa. Lawo magama lawo enza umehluko omkhulu empilweni noma ebudlelwaneni benu. Xolise nje. Ngiyabonga kakhulu. Akudingeki nemali ngomlomo nje. Ungaphathi imali. So uyawubese ukhombisa ke nangezenzo. Ngaphela kuyenzeka usho ngomlomo ukuthi ngiyaxolisa kodwa iattitude ibe ingakhombisi lotho uyaxolisa. Uyasho ngomlomo nesimo sakho sesiyasho ukuthi ngempela phela vele uyaxolisa kuloko. Aphakame lo uphinde wehle ngoba nguwe vele loni. Ngiyayithanda Rev. Dokotela Uthinza yona umfundisi. Inkosi Solomon encwadzini yeDaga sahloko 15 uthi impendulo lelithambile yalutsangalisa yalwehlisa lulaka. Yo. Ngesikhathi wehla ukhuluma ngoba ufuna ukukhulume. Lokunye lokungenako lapho la kukhulumeni i-tone of the voice. Amen. Ungathi ngiyaxolisa ke. Wafitha sengiyaxolisa. Sengiyaxolisa ke. Ngoba kukuphethe kabi ngiyaxolisa. Akusiko lokho. Buya phansi. Khetha nalamagama leto asebenzisa. Yeah. Ngiyayithanda umfundisi nakathi akukadulu ngoba usebenzisa into lonayo. Umlomo. Ngiyabonga kakhulu dokotela. Ngingayisikhathi mina abadzala ngiyacela lokuthi nje kulaba question list awaphendula sivele sisale sisiwakha nje soyithi ngosikhathi sethu sesiyashaya. Lapha Rev, what if lapha mine angikhanuki lokuxolisa yes ngimonile nyalo sengimnyalo but ngiva ngathi ish angikhanuki lokuxolisa lo muntu nangimbukele ekhaya asibukela ukulento lengikhuluma ngayo umphethe kabi lo muntu ngendeka futhi umphatha kabi ongemalanga but uthi angikhanuki nokuxolisa lokho ke sengimoya wepride loyo sekukunokuzikhukhumeza umbukela phansi futhi lo muntu awumthathi very seriously lokho ke kuthiwa ipride goes before destruction imishado eminengi budlelwane lobunengi bulinyazwe ngiloko mbuyisi kwekuthi umuntu abesethi ngeke mina ngimdwalise ngeke kungiyabona kona ngenzi kahle ukuthi angeke leyo nto leyo ke iyise kufena uma ngabe ufuna ubudlelwane bakho noma umshado wakho ufe ungaxolisi kodwa nangabe ufuna ubudlelwane bakho nabantu lophila nabo noma abantu abakho noma semsebenzini ufuna konke kuhambe kahle vela kube impilo yakho leyo yokuxolisa ungabe nje ungenela lo mkhuba ukuthi kuzawukwehlisa cha vele nje uzehlise uxolise. Amen. Ngiyabonga kakhulu mhlambe khona lo ngakusho dokotela kungaba kwengeta babembuyisa sithi
i-reality ithi le mshado lemningi legogo lakho lokunye lokufaka esandla ngilomoya wokungaqolisi umoya lomubi. lo moya lomubi empeleni so uyabona ukuthi abevelanga kafanele ukushada lo muntu ngoba emshadweni into lefike ibe inkinga kufuna kukhulunywe nawuthi nje wena ngikwati ukukhuluma awusi ready for umshado nawutawuthi wena ukwati ukuqolisa kusho ukuthi awusi ready for umshado empeleni wangena kabi ngiko ke imshado leminingi gogola sekungena ebo gender based violence kungena inhlobo te abuse letinengi tibangwe ngikona lokho ukuthi lo muntu utitshele ukuthi ngeke ngiqolise mina and uyingodi emshadweni na ungilolo hlobo lolo noma ungibabe noma ungimake na ungumuntu longaqolisi uyingodi. Amen. Yo, uyingodi mbukele la umuntu ongaqolisa. Ngiyafisa Rev ukuthi naku lo muntu usoyaxolisa. Uyatithoba mbamba. Uyambona na ukuthi uyaxolisa. Kimi laxolisa kuye. Ngimukela kanjani le apology. Asengibekise ngimuntu lo hyper. Beka ngikhubile bengiphasa. Soloko nje ne depression. Naku lapha soyaxolisile sekufuna manje mina ngivele ngithi ngiphakame vele ngithi awu sekuxolele wenda kanjani lapho Rev. Abantu abafani njengoba ubekisa nje ngonje phela nangabe umuntu akhuluma ubuhlungu bakhe athi ngiphatheke kabi la ngilimele la lo munye ke soyaxolisa empeleni ukukhulumela ukuthi aphile lo osuka akhulumile ngeke ke bese sithi ke zuba noma wenze njani kodwa ngempela nangabe sowuxolisile lo muntu lo phela bomtshela lo ukuthi akenzi kahle kwakho phela nawe vele ukuthi yehla nawe umxolele yehla ngoba nawe ungasima uthi hayi ngeke mina uzawumangala ngoba nawe uzabathi uyathandaza ke ntambama noma kusemini bese liyakuvimba lelivesi ukuthi usixolela amacala ethu ngoba nathi siyabaxolela. Amen. Yes. Ngabekisa mina Mbuyisa nembukele ekhaya. Amen. Kuthi nasesikhulumile ungede wabheka kuzubazuba no kodwa kufanana neayini yabona ayini nawo ayini uyiplake lapha kunjalo nase sithe siyaqolisa ufana nemuntu osafaqade wehlisa wakhipha kodwa isashisa le ayini ngeke usibeke esandla ungayothu kodwa lokukahle iyaphola ngoba ikhishiwe lapha nase sikhulumile siyaxolisa luyehla luyalulaka kuyehla kuduba kuyehla kungakhuluma umuntu usoyancibilika. Ngiyabonga kakhulu bantu labadzala. Ngenxa yesikhathi ngabe siyaqhubeka nalo hlelo mbukeli kunengabe siyakhulumisa ihlelweni lesati futhi ukuthi nawe mbukeli unawo nembuto ekhaya longafisa ukuthi ingabe uyasibhalela siyayikhulumisa la mhlehlelweni. Ngiyafisa sifike egcineni bafundisi bami. Kunanaba abantu sesivalelisa nje mfundisi kunanabantu labathethene lapha ekhaya abasakhulumisana ngayo lendzaba engaxolisi nalomunye akafuni ukuxolela. Ngiyacela babe magama akho ekugcina nje ubakhuthade babukele. Singayikhuluma lena lishona ilanga sesivalele Mbuyisa nakuye umbukele ekhaya. Amen. Ngaphandle kwaJesu le ndaba yokuxolelana ngeke siyinuke. Kunjalo baba. Uthe uJesu yena ungumvino ongona wona. Hawu Jesu. Thina singamagala. Amen. Wayesethi ke ngaphandle kwakhe singeke senze lutho. Amen. Indaba yokuxolela ihamba nothando oluthelwa kithi kuJesu. Mina bengingabamema bonke abantu abakhona emhlabeni ukuthi abazinikele kuJesu. Kunjalo. Ngoba ngulo Jesu osisizayo ukuthi sikhona ukubaxolela abantu. Ngulo Jesu osisizayo singahlali sinamavundo ngoba uthando lwakhe lutheliwe lapha ngakithi. So isikhathi esiningi sifuna ama philosophies sishiya uJesu kani ngoye uJesu osisizayo sikhona ukuphila. Amen. Ngiyacela Dr. kuphethe 30 seconds nawe nje uvalelise kumbukeli. Siyabonga Mbuyisa nembukele ekhaya so uyibekile umfundisi bengathi ke mina
ekugcineni ababafune nebeluleki labangakhona kubabonisa. Kuyafuna i-counseling akusuko kwetehluleki kunjalo baba. kwebantu labafuna ukuqhubeka nempilo ngoba babona ukuthi kukhona lapho sebabhajwe khona. Amen. Siyabonga. Yaba kakhulu dokotela. Mbukele ekhaya uyativela kubantu labadala sebayikhulumisile indzaba yekucolelana ikakhulukati kubantu labathethene. Kubalekile ukucolisa mbukele ekhaya. Angisathe ithuba mbukele ngibonge kakhulu kudokotela na ku-ERF kusipha nje nalithuba siyati ukuthi abantu labadala bahlale babhizi imisebenzi yelive emikhulu kakhulu. Siyabonga nje kakhulu ukuthi bangasipha lethuba bete emsakatweni betosishare nalwati lebasiphe lona. Nawe mbukele ekhaya usibukela khona sithi ngathi uNkulunkulu angakubusisa nawe akube nekuthula emakhaya. I-gender based violence siyayikhuda mbukele emakhaya usale kahle usabukela inhlelo takho emsakatweni uThombe Eswatini TV. Bye bye.